Matthew Isaac Limau, Batak and Men Massacre. Darsi kay o son kawewen ko sa nato kay parato sang Jerusalem. Re kalalapak ren Jesus pachowan. Tama sapwal mamuchon patakan kin mamal kiki chiyak kotauto sang sama child men susako. Ni socha kin omuyom mon kin monge. Jesus kachin sapang rail masani. Akumail, tamak mail pilkin mamal kiki kostonatan coach. Pokumailan tataor, pe na mail chiakan. Pokoch kachin masani. Ka en kakaki samam o inom. O memen me pan la wasame te ine pan kamakamala. Akumail apkin patang kiwi ma memen me anik me coach. Me egak sawasa kisemete ine e ap unta. Mech sabal men coach. Tene esalar pan kakakiseme. Ituan amailkin mamalkin nasanen coach pukumailen taur pen amail chiakan. Malaon amailen. Melelecha po utan pungyong kumail. Mesokop aiseya ko bataro na masani. Coach masani. Aramas pukach kin kakakinye arail do kayache. Akabetarail kan me inenento sangye. Socha kachapen arkin pongiye. Puekirakin patangkiwe kosonnet en aramas tene e pulsang ren coach. Tamakin kasaminela aramas. Jesus kachin malipepene aramasako o masani yung ren. Kumail rong o tete kumaumech. Kaitekin makowong nan ewan aramas makin kasaminela. Pamakin kosang nan ewan. John tatako erkeyang umpe o bachawano. Komangi tuan parsiko ar makarkitar makom apchen masanian. A ekachin sapang rail masani. Chuka koros mesamei makachkach nan lang socha kachin patokati pan usustasang. Kumailter imsanokin irail. Kwe son kawait maskun kay irail. Mason kawait maskun men pan kalwa emen maskun. Ira koros pan puputiyong nan por. Teacher pachawanong. Maeng, kom kachin kawewayong kich karasaras pochen. Asisas kachin masani. Ta, kumail saikinche marainla tuweche mechiko. Kumail sese me karas makin kolong nan ewan aramas, kin ko tila nan kapete o apkin ko yeisang nipalwara. Amekan makin ko yeisang nan ewe, kin chepsang nan kapete o makin kasamanela aramas. Wala malam suwat kan kin pulsang nan kapete naramas o kin kareta kamaramas, kamal, nanak, brap, likam o karaun likamabe. Isong pukach makin kasamanela aramas, akaitekin mga apsocha omyom. En liemen poson. Jesus kach lasang wasaw. Kach lang wasakis luman kanim en tair o saiton. Ayach lian kenan men. Makin kosan wasaw. Aparala re ngil lautita pachawanong. Maing, komu makisen katauto kan tepich. Kom kashin kupraya mas. Ni sarabain men miye mangan swat chiatar towe. Akin mimi nan apal laut. Asisa socha man kachin sapang. Sapal machon patako ap kayang umpe o ngitingit pachawanong. Kom kachin katarala mas liyan po makatrop po warwar ko ta murchail. Asisas kachin sapang. Ngay ipakatarto nga che ren sipuan muin Israel ko mesalongalar. Aliyo kailangan siya kalabukitiyang mon alwalwakan pachawan. Maing komkachin sa wasaya. Asisas masani. Esocha koneng kisang kanen sarikan kanarail mga o kasalang kitikan. Aliyo pachawanong. Melel maing. Ap kitikan pilkin kang maramaran kisin mga kan
makin puputisang ni chepel en arso masakan. Sisas kachin sapang masaniyong arili om posanan melaut. Eban uyawiyanguk tuan maka inangyang. Ni ansawoche nasarabino pakelailta. Sisas kachin kakelata aramas chocho. Sisas kachkach lasang wasaw. Kachin peyan la aror en leen kalili. Ab kachtala peontol o kachtiyong wasaw. Labalan pokon ab po benare. Ekay mawa menechuk kay. A ekay kara me maskun kay. A ekay me tang. A ekay me lochang kay. O sangan somao chocho chikan. Re apkin kulikitiyang mon alwalwekan. Re apkin kachin kakelay railta. Pekono apkin puryamoy kila arkin kilangata tuwan melochangkan arkin lokayata. Me pakalongkan ar maula. Me nechokkan arkin aluki ne pekon. O me maskunkan arkin kilangata wasa. Re apkin kapkapingaki koch en Israel. Sisas kachin kachungaleta aramas bakit. Sisas kachin malipepene sapol machon patako o masaniyang Israel. Ipakalar pakonwach, waraner silu maramimikirey, o mech solar kanarail kisin mange. A isocha men katarrail pesang nan ar socha mange. Warate ko pesang o lupung masala nan yalakan. Chon patako apachuanong. Sepan pachowan sangya kisinsak nan sapchen wach mepan icharong pokon wach. Sisas kay namarerail masani. Laponan pilawa tepe mieremail. A irail pachowanong. Me isu o bilkisin mom kay. Sisas masaniyong pokono en mondiyong nanpol. Iyar kachin ale lapon isuo o kisin mom ko o lawlawki. E ap kachin pilichikipesang o kachkiyong sapol me chon patako. Chon patako ap ut nekong pekono. Irail koros kapin konoch o metla. Chon patako ap toukata luwan konocho o katrela kopo isu. Chochon ol me yang kapin konoch wach me pakit. Liyo sarikan soche yang watawatong. Sisas kachin katarir pesang. E ap kachtang pon poch o sipalang liman makatan.